clear tu zong te chibai ule shwaina eng weekly round up hun kan no thleng le ta a kaushan rongbol na shang chanchin ilo clear hawang u sinot noya board le committee peng shang an chu sinot inkhom pui ata na board le committee peng shang in te inra man lok na committee chu october ni somparia tho chan ni achang khan nei mek zel ani a November ni khata sinot trust committee an chu a November ni hnia sinot social front committee an chu a November ni thuma sinot worship committee an chu a meeting shang hi sinot moderator Reverend Dr. Silal Hiran akai shwaya meeting a hian secretary report le treasurer report te agenda dang te le sinot inkhom pui report tur secretary in abwat sai te soi ho chin ani November ni kwa changa ni som pakhat chungin sinot executive committee an chu ang Khovel Sunday School ni vo in November ni sari pathian ni hi Khovel Sunday School ni ani a Kumin Khovel Sunday School ni ya hian Mizoram Presbyterian Kaushan chuan puitlinga Sunday School chanchin Reverend Dr. Bilal Nunzirazia anzir anga intermediate changa senior in John Newton a chanchin upa Shilthan Sanga zia anzir anga beginner changa junior in Graham Stein sa chanchin Reverend Vanel Ravakhyang te zia anzirang Sunday School hi kumsangkha zasari somria da England ram Gloucester khwa Robert Raikel sadin ania dodalna na satak noya bulchan ni ma se Sunday School hi michan haiten zirna andon theina masaber ani awangle Sunday School kaltenuna danglamna na satak anmu awangin adar zau zela atira musitta ka elsen tu te ngei chuan Robert Raikel sahian Gloucester khwa asi halwal te chu beram nawa achwa vek ani anti hiala poi khoina ta hniama jail tang an tlem tak em awangin Gloucester khwa le ache vela dan le ko tu le thuboirem tu inzom khom te chuan kumsangkha zariat panga Robert Raikel sanhena in thurwalin lom thu soina lekha an thon hial ani India rama July ni kwa sangkha zariat pathum achangin missionary ro pui William Carey le achhiante Serampore chu malak na in Sunday School nei chan ani a Mizoram ma po zo sub Reverend D.E. John sa zo sa phluya malak na in February ni somni sangkha zariat somkwa pariat achangin meimit lovin kan nei zui veta ani Sinot inkhom pui voi somkwa pasirna report alandanin tuna hian MSSU hnoya Sunday School sangkhat somthum pani how tu te sangli zanga somruk pani zirtir tu singli sang zariat somruk paruk le zirtu noi thum sing sari zakwa somthum pasari anom mek ani October sangni somni pakhat tuthenga Sunday School choimoina shang pek to dan te hetiang hi ani Pizai Award singni zakwa Pizai Special Award sangkha zathum somriat paruk Zalora Award singni sangkha zaruk somthum pani Zalora Special Award sangkha zariat somnga pani Diploma Award singkha zanni somthum panga Jubilee Award sangkha zathum somthum pakwa te ni MSSU committee in arel angin Mizoram chuan kum sangkha zakwa somli pali achangin Khovel Sunday School ni manchan ani a sangkha zakwa somli pakwa achangin November pathian ni masabera thupui neya mangchanin kumsangni pakhat achangin puitling le no panglamten zirlai shan an zirchana MSSU committee in arel angin kumsangni sompakwa achangin no panglam chu munni beginner achanga junior le intermediate achanga senior te chen ani mission rongbol na shang longai thak chunzom ila Orissa Mission Field Gandahuri khwa abyakin hon ani October ni somthum sangni somni pakhat inrin ni khan Gilakuta Pastor Biala Gandahuri khwa amasabera tan byakin thar chu field secretary in hong byakin thar lom na atan bong pahni le RK somthum panga talin lim takin ruai an che ani Gandahuri khwa hian Gilakuta khwa mi ten pathian thu an vashil china dodalna le vona tam takara metai pakhat piduki ma chu kumsang ni pasari khan ring tuwa ain peta a aming pa ngai chu pi promila ani a amaero chu akhwaten ring tu ani awanga ti du da na chi shang an tor ti rawangin dukima ti ming aputa ani kumni thum liam ta achang khan chongchai rongbol na sazoka akalpui awangin prathana ma ti akau ani tazok ma a ama chau hian kumsang ni pasari achanga kumsang ni somparuk thleng khan an khwa ring tu omchun ani sangni somparuk kumtop lamkhan tlangwal ramakanto le tlangwal prashan te chu ring tu anin pe veta a Christian anin pek awang hian an chungte na sataka ti du da in inachangin no chwa hial te po an tok ani an khwa hi motor engchi ma alu theilawa an khwa thleng tur hian kong chhaulir minute somthum velkal angai ani kumsang ni sompuruka Odisha Mission Field hon ani achang khan enkol chat achul ti sha in kumsang ni sompasari achang khan missionary ten an khwa hi an vilngun le zwalta ani
biakin nei an chak ema tuna biakin sakna mun hi piduki maram ania helai muna biakin sakhi an ko ho tu te na an handil chuan an lo phal ta lo maya phur min missionary ten natlang te nei puin anril ru in honlai chu in kumsang ni sompakwa khan biakin sakchu bulchan ngal thwai ania ring tu zinga anni tlangwal te pahni lo chu meichia hlir anni awangin an khongai thak theile thin ani gandahuri khwa hi in somni pasari annia tuna chuan ring tu po antam ta viau maya ring tu le ring lote inom pol na tenen in paruklai chu ring tu in ti a chhiar thei an lo ni ta a fellowship member po somli chuanglai anni Barak area mission field October ni somthum pakhat sangni somni pakhat pathiani khan ringthar pakhat lal iswa zui turina inpe Uttar Dulai Chera a Christian te torna Uttar Dulai Chera hi Barak area Palaipur Bengali biala om ania Kaushan chatak ni in biakin po chatak anneya member chung ko chen khathi kum engemuti achang khan refugee ho om na tura sarkar na buat sai omin in le lo chatak andina tunai helai vela ring tu anlo pun chauta ka wangin RSS ho an thik tu acheta dewa anomna achanga no chwa antuma Hindu an led le ani chuan anom zel theyang Christian ani chunzom zel don chuan October tha chungin anin son chuak vektur ani ti in thupek anita ani Kaushan member te chu an mangang hle maya wani thlak takin helai kan member pakhat chuan karam chunga ron in thiarlut vekra u atita lo maya tuna hian anom na tur maurap in te sakmek ani a ring tu masa ti ang deuh khan eile in ti in chomin ma an lameka bial chung evangelisten ria chilin an chan pui mek ani Barak area office lamin chan pui na tlema zong an pe a chu chuan chung ko paruk te tan rangwa bandel thum chawa in sem turin an leya chena tur an boy pui mek ani Tripura mission field fellowship thar hon le ring thar October ni somni pakwa sangni somni pakhat zirtop ni khan Sonkhola para Manirampura Pastor Tripura mission field ta fellowship thar hon ani a fellowship thar hon in khoma hian ring thar somni lal iswa zui turin anin pengal ani October sangni somni pakhat chungin Tripura mission field ta ring thar somsari pasari anne Nepal mission field October ni somthum sangni somni pakhat in rin ni khan mi pahni lal iswa zui turin anin pe Jharkhand mission field October ni somthum pakhat sangni somni pakhat pathian ni khan ringthar pasari lal iswa zui turin anin pe Arunachal in Assam mission field east October ni somni pariat sangni somni pakhat ninga ni khan ringthar pahni lal iswa zui turin anin pe Karbi Anglong mission field October ni somthum pakhat sangni somni pakhat pathian ni khan ringthar paruk lal iswa zui turin anin pe November ni sangni somni pakhat tholen ni khan ringthar palilal iswa zui turin anin pe Mission North October ni somthum pakhat sangni somni pakhat pathian ni khan Thaidor Pastor Bial chunga zoman tlang ka usina ringthar pakhat lal iswa zui turin na in pe Mission South October ni somthum pakhat sangni somni pakhat pathian ni khan Pasai Kai Branch Church ringthar paruk lal iswa zui turin anin pe Arunachal in Assam Mission Field West October ni somthum pakhat sangni somni pakhat pathian ni khan ringthar pakhat lal iswa zui turin na in pe Delhi Mission Field October ni somthum pakhat sangni somni pakhat pathian ni khan ringthar sompanga lal iswa zui turin anin pe Synod Relief Fund pek ani tunai har sadane kolasi venglaya khosak har sa chung ko pakhat ne na Synod Relief Fund ta changin chomdol na cheng sangriat pek ani tuna chuan Synod moderator le executive secretary te program lo ngai thak chunzom ila Reverend Dr. Silal Nira moderator program voin pathiani hian Bangalore Kaushan kumsom tlin lomna aman puya November ni kwa achangni som chungin SCC achu ang Reverend Lian Mingthang Asailo senior executive secretary program November ni kwa achangni som chungin SCC achu anga ni som pahni revival committee meeting a achu ang Reverend B Sangthanga executive secretary program November ni kwa achangni som chungin SCC achu ang Reverend Kelarin Moy executive secretary program November ni ngale ni Rukhan Champhaya Synod Rescue Home program min azina November ni kwa achangni som chungin SCC achu ang Khatizong kha tunchi mata na weekly round up hun kanron man thei chu ani e